Urithi bwa makuyu ni untu bubwega ni untu injira imwe ya guciukiria na kwa antu babaingi ngugi ya kurita ikimuretagira mbeca na kunyia thina nthigurune ni untu makuyu ibia kuria bibiega na bia gutetheria ugima bwa mwiri. No indi kienda umba ukura ki ngugi iji ya urithi bubu bwa makuyu no mwanka uciritane njira mwanya mwanya cia gukuretera mbeca ta biashara ya kwendia twanana twa makuyu. Tirimana na mutaaramu James Muthee kuma Biointensive Agricultural Training Center uria ugatonia uria makuyu ja catfish aciarithanagua. Uyu catfish iticiaraga on controlled environment. Kwa hivyo no mwaka umetetherie nikethe ciare niketha imenye ku produce more fingerlings tondu wa commercial purposes. Agitumi kia guciarithania makuyu ja catfish ni mbi. Fish iticiaraga in controlled environment. And controlled environment ni, for example, in a fish pond kana place area itena natural movement ya in the water. Lakini gedera ni fish kitu kama kwa mto inaweza za alafu inaweza jificha kwa mawe. Itijukaye kanya gaka nene kwambiria no indi gikuyu ndume no mwanka gikue kienda umba gwita mbego yakyo na kuri ndawa iria itumagirwa kiri mutaratara juju ja guciarithania makuyu. Ni kiongo alafu kameatura gatigati. Wameatura gatigati. Inside the first kiongo kia iguru kwi kintu gitagwa pituitary gland. Ukamita ithira i kiongo gatigati aca. Ni kanyamu kanini tagaka ugagachukia ugagekira somewhere kwi fish imwe ithira ina pituitary gland imwe, the master gland. Then ukamekira saline solution. Saline solution instead ya gutumira rose no tumire saline solution ni etethagiria nandi as a catalyst ya gutuma the ingredient iria si arrive and well nandi ukametheria alafu ukamecrash. Ucrash kuria crash mwankega kwa buru in the saline solution. Ntuku imwe mbere ya kwambiria ngugi iji no mwanka umute gikuyu nka ndawa ya gugikira mwanki mwiri kienda kiumba kurita nkara ciakyo na mpwi na kuri uria umenyaga gikuyu nka ikiriku. A female fish either in a swollen abdomen euria ri swollen kana rimbi yo njire mwe kwa identify ni fish and female fish. Alafu hata side ya nyuma either ina kintu itagwa a vulva either ina tulinya twiri kumanisha yo ni female na ndio ukachukia female iria ukamekunika kiongo. Ikunika wa kiongo ita sign of massage kome soothe tondu ya kumemuta sindano na kamenya what is happening in the environment. Watu kumenyita na towel, a wet damp towel. Then and for every 1 kg ya fish ukamuta na 4 mils ya the overprim. Nyuma ya hau nuitaga gikuyu nka kira kirere kimuti ndawa nkara ukacinyira antuni atheru kenda ungane na mbeu cia gikuyu ndume na ubati kuinyira nkara cia gikuyu mwanka wona kiria kwe kurita ndamu ukarekana nakyo ukagicokia rujine. Kira cia fertilized ugetereria au ugacietura au ugatigana nacio for 24 hours and mwanka the following day ika hatch fish fry igatonya ndeni ngara igatigwa suspended na ndi igakara for 24 hours wethera to fries turia na ndi ukambiria na ndi manto ja feeding to na ndi to fish tunini to antu kwimo tumenya kuria kwi kintu gitagwa atemia so that to insect tunini muno to do specifically to feed the fries yantu kwimo mangasi ya tuge vimia bithatu. Ngugi iji no igukire kiuturo riria ukwendia twanana twa makuyu na utetumagira into bibingi kana bia goro riria ukwenda kwambiria ngugi iji. Fingerlings production mbesa nyangurukia samaki njene tuno gatega nkara iria ngurutaga thairia iyo kari nkara fish imwe ta izi no ruta nkara 60,000. That means 60,000 oka multiply inyega kwa nusu tuko na 30,000 ikikinya ikiwe nusu yengi tuko na 15,000 times 50 shillings na ni samaki imwe tio mwana kukompea samaki ukomendia mzima na ndekwe value chain area fish production kwitha so many things apart from the whole fish kwina fingerlings production na no mite ngugi na ikathaina a lot of money.
most of people matiko maina matimenya mandu chacha tondo metikitie no makotha wina incubator nene, incubator ya mbeca nyingi, lakini in our case to fabricate incubator ukethira hatchery yaku no ithire hatchery commonly fabricated ugatumira ndota hizi na akitu yendaga kwa kuna to control temperatures na makotha wina fish withira wina controlled environment at least kuna temperatures ya 28 degrees niketha ihatch. Anthony Aweru TV, murimi uri ume na kome kinywa.